Alright, Caitlín. What do you Rogan me right. Cén faoi go ndearna an monkey an chest. Well is sé go bhhéta se tarthaí Mhicheál. Tarthaí Mhicheál. Tarthaí Mhicheál. Cén fa nach raibh an bhó in an teacht a lí. Tusk go ndearthaí sí a moo. Cén ghaeilge a lúirtear an ngealla. Ghaeilge na moon. Lord. Cén condaigh is fearr ag an ammánaíocht. Tos. Circónaí? No. Ross Cumán. Chadal tú go maith réir? Cuddle. Cuddle. Cén tainneam a thugtar bhean a bhíonn ag snámh. Lynn. Ní go bhaid. Cur é an dosa is fearr le muir Sesame Street. Bert, just score, Bert! Bert, just score, Bert. Oh. Cén tainneam atá neamh cinse ó Star Wars. Darth Vader. Cén faoi chfuil cafe shimplí ag Starbucks. Níl siad casta.